Kita pasang mentol dulu. Cover ni kemudian pasal kita nak test. Walaupun kita yakin lampu ni akan hidup, biasanya kita test dulu. Kita test mentol lama dulu, rasanya boleh pakai lagi. Kita test, kita buka switch. Jadi kita buka balik mentol dan kita pasang cover lah. Okay, dah pasang cover balik. Lepas tu kita pasang mentol.